AFC. Ndugu wapenzi, tunashukuru sana wakaji wa tarafani Fizi. Na waza watu wengi walijiuliza sana paraporo na hii monima. Benye walisema ni monima iko na sura ya administrator. Yeye anatia sura yake. Yeye ni nani? Kama kawaida ya wakaji kujiuliza ya mingi sana, lakini hii monima ni monima ya kujenge tarafani Fizi kupitia makabila zote. Fizi tarafani ni nafasi ya makabila zote. Wakuwa, Wabembe, Wafuliru, Wanyindu, Wajoba, Wabuyu, makabila zote zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi. Sisi tujenge tarafani Fizi kwa kuleta maendeleo ndani yetu na ndani ya masekta zetu. Na ndio maana sembole ya hii monima, sura yenye iko kwa hii monima haiko sura ya mtu yoyote mwenye kujulikana, pana ni sura ya artiste mwenye alitengeneza hii monima akatia sura yoyote. Seki ya important ni kusema kupitia kazi, kupitia kutumika, sisi wakahaji wa Fizi, sisi Wabembe, Wabuyu, Wajoba, Wafuliru, Wanyindu pamoja na makabila zingine zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, tujenge Fizi kwetu nyumbani. Na ndio maana tunapenda wakahaji wa tarafani Fizi kupitia sekta zote ine. Mnaona ndugu na chef de secteur wote baine wako hapa, tujenge ndani ya tarafani Fizi. Na nyuma yabo tuko na wami wa asili wa Sa Majesté chef de groupement, wa chef de village. Ni kusema ya kwamba sisi wote tunaishi kuma eneo zetu kwenye kuku makabila zote, na tunakata kabisa mambo ya uchaguzi, ya ubaguzi, mambo ya ukabila. Tunapenda wakahaji wote wenye kuishi ndani ya tarafani Fizi wafanye makazi zao, waishi kwa amani, kwa kutengeneza Fizi. Njoo maana ya hii sembolo ya hii monima yetu ya hapa. Ingekuwa dissertation na waza ingekuwa sujet ya le travail. Na waza mu histoire c'est l'une des sources de l'histoire, inye tunaita la source archéologique. Njo hii monima ni sembole ya ujenzi tunajenga kwetu nyumbani Fizi kupitia upendo, kupitia cohesion na cohabitation pacifique kati ya makabila zote ndani ya tarafani Fizi. Ndio maana tunatia hii monima na kuipatia wakahaji wa Fizi. Ya chaque fois huko unapita hapa, chaque fois huko unaona image, uone image ya kutengeneza Fizi. Asante sana, tunashukuru sana.